Acara ini disponsori oleh Pamirsa kauningin wenten penedunan ring parilaksana disiplin protokol kesehatan. Parindikan inucap kebausang oleh Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Keketus saking sesuratan dani, Indik Disiplin Prokes keselehin saking dashboard monitoring perubahan perilaku bulan Juni miwa Juli kauningin nanganin tadun. Pemakas ring bulan Mei, selami mudik lebaran pemargin protokol kesehatan sampun becik. Nanging disiplin prokes radis tadun ring bulan Juni miwa Juli. Selanturnya nih ring bulan Agustus, disiplin prokes mawali nincap, artosnya nih kerama sampun eling ring resikonya nih. Sony taler nyelselang pemargin protokol kesehatan peraragan, nenten mesai ring peneleban protokol kesehatan ring institusi, anutin data ake kewentenan institusi miwa genah publik, tane nenten male nelebang prosedur protokol kesehatan sani becik. Sekadi nenten male matutang penureksan ngelintangin aplikasi peduli lindungi, nyaga yang genah ngwajikin tangar tur penureksan suhu. Kekantenang, kerama pacang anutin protokol kesehatan, nanging patut kesokong saking wewidangan, tani nyokong protokol kesehatan, mangga disiplin individu miwa institusi side memargi sinarengan. Danin latarang anutin saking data sani kepupul oleh Satgas COVID-19, positif rate ring Indonesia kauningin nincap, ring 5 wuku ukuran, saking 5,2%, dados 10,5%. Ini kinucap sampun ngelangkungin wates sani ketetapang oleh WHO, hingga punika 5%. Raw mangkin, parikramo sosial ekonomi kramo sampun sayan deg-deg. Kaedin antuk penincapan nelungan krama, kauningin ring bulan Juli miwa Agustus warsani mangkin, sampun sayan ageng sedurung pandemi. Duaning asapunika Sony ngabtiang kahanan deg-deg parikramo sosial ekonomi, mangda anut adung ring pemargin protokol kesehatan. Samian krama mangdane nenten yang siang COVID-19, sayu waktinya nih, imunitas sampun mencikang, tani ngawenang pikeling wanti warsa RI warsani mangkin, ngulangang protokol kesehatan, ring sejeroning nyayubin angga pereragan miwah krama tiosan. Manut Sony, ring samian padikrama Satgas sampun statengilingang mangde samian krama mapidabdab tur ngewantuk Satgas acara miwah Satgas Prokes, sani matutujon ngerincekang sa ngeriksain protokol kesehatan. Bali pos nguningayang.